Tubifurije gukomeza kugira ijoro ryiza kuri mwe mwese muri ko mutwumviriza muhere mu gihugu c'u Burundi ndetse ndabakengurukiye cyane mugabo kuri mwe mwaje gufyonda sabone kutarabikora manuka munsi y'video uracubona ijambo sabone y'fyondeko uracubona nakazogera nyene y'fyondeko amatoje turabana amakuru twaguteguriye kuri imbonesha kure yanyu nayo yacu Burundi News TV na makuru ahejeje kudushikira muri iri joro amakuru akomeye cyane ari kuvugwa ku mupaka uhuza ibihugu vyombi na makuru navuga ko adashimishije dore ko intambara yo yeruye ndetse yanatutumbye hagati y'ibi bihugu uko ari vyombi biravugwa ko umuhari wa FDLR uri kuva mu museruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo werekera ngaha mu gihugu c'u Burundi mu myemenyerezo ikomeye cyane turabigarukaho mu buryo bw'idonido turaza kubabwira ko amasaha yatambutse umuvugizi wa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Patrick Muyaya yatangaje ko FDLR bagiye kwisenya Burundi ikava mu museruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ese ibi ni ukubera iki babivuze bigamije iki uravyumviriza muri aya makuru ndetse turaza no kubabwira ku migwano uko vyifashe muri iri joro dore ko imigwano yiriwe yiri kuba bikomeye cyane mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari nayo mpamvu tugarutse n'amakuru agarutse ava muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo uko vyifashe vyose uravyumviriza muri aya makuru gusa biratunguranye bikomeye cyane ndetse bitunguye umuhari wa M23 ku rugamba makuru aturukayo ku ruhande rwa M23 naga ari meza ndetse naganashimishije abakunzi ba M23 nayo makuru tubazane tujye kubagezaho muri iri joro na makuru akubiyemo vyinshi mugabo tujye kugenda tunyuramo mu buryo bw'idonido ndabakengurukiye cyane rero mugabo kuri mwe mwaje gufyonda sabone kutarabikora amanuka munsi y'video nyine uracobona ijambo sabone kugera tujye turabana mu makuru n'ibiganiro turi kugenda tubagezaho vya misi yose inkuru zacu nakagaruka kandi zikibanda muri politike diplomasi ndetse n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini mbahaye ikaze munyemerere turambure ibyaya makuru amakuru ari guturuka mu masoko yacu y'ibanga nuko igihugu cya Republika ya Kongo ndetse n'igihugu c'u Burundi biri gukorana mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane na makuru ari guturuka mu masoko yacu y'ibanga aho biri kuvuga ko umuhari wa FDLR ni umuhari umaze imyaka 30 mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho uyu nguyu wasize ukoze jenoside mu Rwanda mata 1994 muri jenoside yakorewe abatutsi ucuhungira mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibi ngibi rero byakomeje kuvugwa yuko FDLR iri mu gihugu c'u Burundi ndetse mu ibanga rikomeye cyane ndetse ari guhabwa imyimenyerezo ikomeye cyane mu kugira bazatembagaze ubutegetsi bwa Kigali nkuko nabo bavyitangaje ndetse n'abategetsi b'ibihugu byombi haba igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gikomeza kugenda kibitangaza kigakomeza kuvuga yuko kizafatanya n'uwari we wese uzifuza kuba yatembagaza ubutegetsi bwa Kigali nkuko aba bakuru b'ibihugu byombi bakunda kugenda babitangaza na makuru akomeje kugenda aturuka ku mupaka aho FDLR ikomeje kuvuga yuko icyo igamije ari uguhirika ubutegetsi bwa Kigali ndetse ifatanyije n'abaterankunga bayo ubwo nabandi n'ubundi bari gushaka kuvuga ni igihugu c'u Burundi ndetse n'umuseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo amakuru ari guturuka mu gihugu c'u Burundi ndetse ku mupaka neza dore ko FDLR menga ariyo iri gucunga umutekano w'igihugu c'u Burundi dore ko bambaye impuzangano z'igihugu c'u Burundi kubasha kumenya niba atari abasoda b'igihugu c'u Burundi cyangwa se aribo ni ibintu byagorana mugabo na makuru n'ubundi akomeje guturuka kuri uyu mupaka bikaba biri kuvuga ko rero FDLR iri gutora imyimenyerezo ikomeye cyane imyimenyerezo iri kubera mw'ishamba kimeza rya Kibera ndetse abangaba bakegerezwa mu mipaka y'iki igihugu c'u Burundi gihuza n'igihugu c'u Rwanda iyi mipaka bakaba bafisemo ibitwaro bigiye bikomakomeye n'ibigwanisho haba imbunda n'intoya ibingibi rero ngiyi nkunga ikabiva mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abarundi bagakomeza
kubaha ibigwanisho bikomeye mu kwitegura mu kuba bagaba ibitero mu gihugu cy'u Rwanda. Ni amakuru n'ubundi ari kugenda aturuka hariya, aho bamwe muri FDL bakomeza gutangariza ibinyamakuru bigiye bitandukanye ko bitegura mu gutaha mu gihugu cyabo cy'u Rwanda ku nguvu, kandi bazatera ubutegetsi bwa Kigali bakabukuraho ngo bafatanyije na Antoine Felix Tshisekedi. N'ubundi Antoine Felix Tshisekedi hamwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye bo beruye ndetse banavuze yuko ngo bazafatanya n'uwo ari we wese mu guhirika ubutegetsi bwa Kigali, kandi ngo atari kera, dore ko igihugu cy'u Burundi cyahise cugara nyine umupaka uhuza iki gihugu cy'u Burundi ndetse n'icy'u Rwanda, nk'uko vyakomeje kugenda bigaragara ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Aba perezida bombi igihe babajwe n'abamenyeshamakuru baciye basigura ndetse banishura yuko igihugu cy'u Rwanda ari igihugu c'amanyanga. Ese ibi birategwa n'iki? Abasenguzi mpuzamahanga bo baragaragaza iki? Turaza kumva ubusobanuro nk'ibisanzwe, hanyuma y'aya makuru agiye kurangira nibwo turaza gusobanukirwa. Mu nyemerere twihuse cyane turebe n'iby'ayandi makuru ari kuvugwa hano kuri uyu umupaka. Biravugwa ko nubwo FDLR iri kuri uyu mupaka ndetse ishaka kwinjira mu guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, inzego z'umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abategetsi b'igihugu cy'u Rwanda bayoboye inzego za gisirikare barakomeza gushimangira amakuru akomeye cyane, bavuga ko nubwo ibihugu bibanye by'igihugu cy'u Rwanda bikomeza kugaragaza ko bishaka gushyigikira umuhari wa FDLR, ibi ngibi bakagaragaza ko atari byo, ariko banongera yuko inzego z'umutekano w'igihugu cy'u Rwanda haba iza gisirikare zifashe neza ndetse no kuba biteguye uwo ari we wese wagerageza kuba yahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Inzego z'umutekano w'igihugu cy'u Rwanda barakomeza guhakana amakuru bagenda bashinjwa ndetse n'ibyaha bagirizwa n'igihugu cy'u Burundi yuko bakomeje guterera inkunga umuhari wa Red Tabara, ahubwo u Rwanda rukavuga yuko iyo ari ibinyoma bikomeye cyane, ahubwo ari bo bafatanya n'umutwe wa FDLR, kandi ibimenyetso vyagaragaye yuko umutwe wa FDLR ukomeza gufata imyimenyerezo mu gihugu cy'u Burundi kugira uhungabanya igihugu cy'u Rwanda. Si ubwa mbere ibi bihugu bikomeza gufatanya n'iyi mitwe yitwaje intwari irwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, kuko FDLR ibarizwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ihora ihungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Mu minsi yaheze, mu mezi yashize, ni igihe byumvikanaga ko aba ngaba bateye i Rubavu bagasahura abaturage ndetse bagasubira mu buseruko bw'iki gihugu cya Kongo. Ibi rero babonye Kongo ko bidashoboka, inzego z'umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ngo zifashe neza cyane, ziteguye umwanzi uwo ari we wese aho yaturuka hose, bakaba rero ari imitwe ikomeye cyane, n'ubundi bakaba bimukiye mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi nubwo ibi ngibi biri kuvugwa kirabihakana neza, kikavuga yuko kidafatanya n'umutwe wa FDLR, ndetse umutwe wa FDLR utari mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. FDLR irakomeza nayo kuvuga yuko umugambi ngari wa wundi ari ugutaha ku nguvu ndetse no gukuraho ubutegetsi bwa Kigali. Ibi ngibi abasenguzi mpuzamahanga mu bya politiki bakagaragaza ko ibi bitapfa kubahira, ndetse n'u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange batakwemera abantu bagifite ingengabitekerezo ya jenoside ndetse no gukwirakwiza ingengabitekerezo mu banyarwanda, kandi bari mu buryo bw'ubwiyunge nk'uko nyakubahwa Paul Kagame akomeza kugenda abivuga, perezida w'iki gihugu. Ibi bihugu uko ari byombi, igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Burundi, igihugu cya Kongo, bikomeza gufata imyanzuro ikomeye cyane hagati y'iki gihugu, bakanavuga yuko kuba Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yaranze gufunga imipaka, dore ko uko mwabyumvise Antoine Felix Tshisekedi, perezida w'iki gihugu cya Kongo, yavuze ko atazafunga umupaka w'igihugu cy'u Rwanda uhuza iki gihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu ciwe cya Kongo. Asigura avuga ko ikibazo atari abanyarwanda, ahubwo ikibazo ari ubutegetsi bafise, ari nayo mpamvu gatahemukira ababanye ndetse n'abaturage b'igihugu cy'u Rwanda.
Rwanda. Ariko ibi ngibi abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politike baragaragaza ko izi ngizi atari impuhwe ndetse anafitiye abanyarwanda, kubera ko abanyarwanda mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abari muri Kongo muri rusange, amakuru aturukayo ni uko avuga ko hari abanyarwanda bakomeza kugenda bahohoterwa, bagakubitwa n'inzego z'umutekano, bagahonyorwa n'agateka kazina muntu ntikubahirizwe ku banyarwanda baherereye muri kiriya igihugu. Murabizi ko ibi bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini harimo ibibazo bigiye bikomakomeye, dore ko ibi bihugu byo ubwabyo murabizi ko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihugu cy'u Burundi, igihugu cya Tanzania, igihugu cya Kenya, u Burundi, igihugu cya Uganda, ibyo byose ndetse na Sudani y'Epfo, ibi ngibi biri mu muryango umwe ukomeye cyane wa EAC, ariko iyi EAC bikaba biri kugaragara ko iri gusenyuka bivanye n'uko ibi bihugu byabyo bifitanye amakimbirane akomeye cyane kandi byabananiye kuba bakiyunga cyangwa se bakinjira mu nzira ya diplomasi. Amahanga rero akaba akomeje kunenga bikomeye cyane uyu muryango wa EAC, dore ko ibihugu bigera muri bitatu bifitanye amakimbirane, haba igihugu cy'u Rwanda, igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi biri kubarizwa muri uyu muryango n'ubundi ngo wari ugizwe n'ibihugu bigera kuri 7, ariko bikaba byananiwe kuba byashyira hasi bikinjira mu nzira ya diplomasi. Ibi rero bikaba bikomeje kugorana. Bamwe mu bakurikiranira hafi politiki y'akarere k'ibiyaga binini bavuga ko uyu muryango wa EAC, East Africa Community, uri kugenda usenyuka gahoro gahoro bivanye n'uko atabyemezo bikomeye ndetse nta no kwicara ngo basenyere umugozi umwe bakemure ibibazo biri hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, usibye gukomeza kwitana umwana bya hato na hato hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Ibihugu uko ari bitatu bizabyara intambara ikomeye cyane, mugabo nk'uko bakomeza kugenda babigaragaza bavuga yuko ibi ngibi byateza intambara mu karere k'ibiyaga binini, kubera ko ibi bihugu bikomeza guterana amagambo kandi bigashinjanya ibyaha bigiye bikomakomeye nka grenade zaturikiye mu mugwa mukuru w'ubukungu Bujumbura. Munyemerere tuve hano mu gihugu cy'u Burundi twerekere mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku makuru ari kugenda turukayo, aho biri kuvugwa ko umuhari w'umutwe wa M23 nawo wikanze bikomeye cyane nyuma y'uko FARDC ndetse n'abambari bayo harimo abasirikare b'igihugu cy'u Burundi, abangaba bagose ubuce bugera kuri 3 nk'uko amakuru avyemeza neza. FDLR ndetse na Maimai Nyatura Wazalendo, abasirikare b'abarundi, FARDC ndetse n'abandi bose bashyigikiye FARDC n'ubutegetsi bwa Kinshasa, abo bose bamanutse mu bitwaro bikomeye cyane bya burende, imbunda zo hejuru, ndetse FDLR ikaba yikwije mu muzangano ikomeye cyane ya FARDC y'igihugu ca Kongo. Ibi ngibi rero bikaba byagorana kuba watandukanya FDLR n'igisirikare ca Kongo. Ibi ngibi rero bikaba bikanze bikomeye cyane umutwe wa M23, hiriwe imirwano ikomeye cyane haba Kivu, Musake, Rwindi ndetse n'ahandi mu buce bugiye butandukanye, hiriweyo amasasu muri ubu buce, aho hahanganaga izi mpande zombi zirasana bivanye n'uko M23 yageragezaga kuba yazamuka imbere ikerekera Sake ndetse igatobora ikajya mu mujyi wa Goma, ariko FARDC ibana ibamba yanga ko icaho. Ubwo rero nuko kurasana kwabayeho, ariko uko kurasana kukaba kwabaye kurekure, bikaba byafashe amasaha menshi izi mpande zombi zirasana, nk'uko ibinyamakuru bigiye bitandukanye byandikira mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nka Maisha DRC Congo ndetse na Radio Okapi
bari gukomeza kugenda babigarukaho iby'iyi migwano. Uti iyi migwano isize iki? Iyi migwano yiriwe mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi ni imigwano yari ikomeye cyane nk'uko bari kugenda babigarukaho, dore ko iyi ngiyi ngo isize nta n'umwe ufashe agace, nubwo FARDC muri iki gihe ndetse no muri iri joro iri gutangaza amakuru akomeye cyane yuko yigaruriye ubuce bugera kuri butatu. Gusa nubwo yavuga ibyo, amakuru tudashidikanyaho dufise ngaha kuri Burundi News TV nuko FDLR ndetse na FARDC bambariye urugamba mu ntwaro zikomeye cyane, biteguye kuba batera ibitero bikomeye cyane ku muhari wa M23. Ni mu mpuzangano zikomeye cyane igisirikare ca FARDC ndetse gifatanyije n'abambari bacyo bipampye bikomeye cyane mu bigwanisho, mu modoka z'intambara harimo na za burende mu kugaba ibitero bikomeye cyane. Biravugwa yuko rero abangaba baruhukiye Isake ndetse bakaba banatangaje amakuru akomeye cyane bavuga yuko bararuhuka neza mu gitondo, bakaba baragaba ibitero kuri uyu mutwe wa M23 nk'uko Christian Chiwewe abishyize ku rubuga rwe rwa X rwahoze rwitwa Twitter, nk'uko tubikesha na Radio Okapi ziri kugenda zigaruka kuri ibi bitero bikomeye cyane biri gutegurwa n'aba bambari ba FARDC ndetse na FARDC iyo ubwayo. Bikaba biri kuvuga ko abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bose bahawe inifomo cyangwa se impuzangano y'igihugu cya Kongo na FDL Maimai Nyatura. Abangaba bakaba bagwana mu izina ry'igihugu cya Kongo aribo FARDC. Munyemerere twese cyane tujye ku makuru yacacaranye ijya nino yuko igihugu cya Kongo ndetse n'iki Burundi bari kuburanisha bikomeye cyane abasirikare bigumuye ku rugamba mu kugwana, dore ko abangaba bashimangiye amakuru akomeye cyane bavuga yuko atabushobozi bafite bwo guhangana n'umutwe wa M23 ndetse banavuga yuko abasirikare bahashiriye bakomeza kugenda baraswa kandi bikarangiriraho ubutegetsi ntibubagaragarize ubufasha ubwo ari bwo bwose bushingiye ku buzima bwabo. Ari nayo mpamvu nabo ngo bafashe umwanzuro wo kwigumura ku rugamba. Igihugu cy'u Burundi gikomeje gufunga bikomeye cyane abasirikare bari kwanga kugwana mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko bamwe bafungiye i Goma, abandi bagejwe hano i Gitega ndetse abandi bari mu mugwa mukuru w'ubukungu Bujumbura. Ibi ngibi rero Human Rights Watch irabyamagana yivuye inyuma ndetse ikavuga yuko atari ukubahiriza agateka kazina muntu, dore ko kugwana ari amasezerano hagati y'ibihugu byombi, dore ko nubwo ari amasezerano y'ibihugu byombi ariko bakomeza kujyanayo ngo abasirikare ku ngufu kugira bitabire iyo migwano. Rero rigiteka ndetse na Human Rights Watch bagakomeza kuvuga ko igihugu cy'u Burundi kiri hasi cyane mu kubahiriza agateka kazina muntu, nk'uko Human Rights Watch komeza kugenda isora amaraporo avuga igihugu cy'u Burundi yuko kitubahiriza agateka kazina muntu, rukiri urugendo rurerure ku butegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Munyemerere aya makuru tuyasoreze ku gusesengura bikomeye cyane abasenguzi mpuzamahanga mu bya politiki uko bagiye bagaragaza, ndetse no ku mumeko nabo bari kuvuga ko bikomeye cyane, bari kuvuga ko n'intambara yaba umwanya ku mwanya hagati y'iki gihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi, bakanasesengura impamvu FDLR yaza hano mu gihugu cy'u Burundi. Bavuga ko FDLR nta mwanya munini igifite mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bivanye n'uko FARDC iri kugwana n'umuhari wa M23. Ibyo rero bakabihuza bavuga ko igisirikare cya Kongo ndetse n'iki gisirikare bahanganye aricyo M23 izira bikomeye cyane gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside. Ubwo rero ngo FDL akaba ari nayo mpamvu iri guhunga bivanye no gutinya umuhari wa M23. Ariko abanyepolitike bagakomeza kuvuga yuko bishobora kuba ari n'umugambi ukomeye cyane
aba bakuru b'ibihugu byombi nk'uko babyivugiye ko bazatera igihugu cy'u Rwanda bakabuza amahoro iki gihugu cy'u Rwanda, ko kaba ari agakino gakomeye cyane bari gukina kugira igihugu cy'u Rwanda kitazamenya neza aho aba bagwanyi ba FDLR bazaturuka, dore ko biri kuvugwa ko bageze no mu gihugu cy'u Burundi kandi ngo bakomeza gufatirayo imyimenyerezo ikomeye cyane. Ibi rero abasenguzi mpuzamahanga mu bya politike baravuga ko ari iturufu kuri Antoine Felix Tshisekedi ndetse no kuri General Major Evariste Ndayishimiye, bivanye n'uko FDLR ikomeje kubafasha mu mutekano w'ibihugu byabo ndetse no gukomeza gukandamiza abo batavuga rumwe no gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside. Igihugu cy'u Rwanda gihamagarira ibi bihugu byombi kwishyira hamwe bakarangiza ibibazo biri mu bihugu byabo ndetse bakanga gukorana n'umutwe wa FDLR, dore ko u Rwanda rugaragaza ingaruka zikomeye cyane zatewe na jenoside yakorewe abatutsi Mata 1994, ngo ari nayo mpamvu bakomeza kugenda bagaragaza impungenge batewe n'uyu mutwe wa FDLR witwaje intwaro uri muri ibi bihugu kandi ushyigikiwe n'aba bakuru b'ibihugu. Ibyo rero bikaba biteye impungenge igihugu cy'u Rwanda yuko bakomeza gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda bashyigikiwe n'ibi bihugu uko ari bibiri. Ariko u Rwanda rwavuze yuko rufise umutekano kandi atawe bazagombera gusaba uburenganzira igihe icyo ari cyo cyose bazagabwaho ibitero. Mwakoze kubana natwe, ijoro ryiza.